Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agyaman nak iti merienda nga inyag maumaray. Ay win meriendaan nyo ka ni Pari Badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni Badungkaw, rimwar manon. Ala nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taalaag matla ang ti malukong anang ikak. Wan maray. Yang! Ano dahi ta nakamalukaw? Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay? Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbawl. Nya. Maribana ang orayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit uray si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam sika ngay, day talag balbalog tar aramidam. Ay kat ing kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadail la plaka. Ulit-ulitam ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a sirina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupap! Ka din makidaya paray. Ewan pare, kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano kanayon, Ha? ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bladin ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha! Ura ewan puliyaw, no sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko magay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom day ta pare. Ti sobra akarni kan arak at masa-masa kalusugan. Ay, puwirak paray. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. aha! Ape akas lamasurun ka, maray. Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni Badungkaw. Napanan na nga ta. Da sa umat ni Maribana ang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni Badong. Maangot na amin ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni Jibalayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga men, maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni Badung Maw. Ay, masuro na nga road maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga agkumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni Badung na. Ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amaaw-awatan. No adda ije balay da ni Pari Badung. Ngaraw ngawan na. Ngamno awan. Sapulan na. Ay, Di na kat sapulan, kat kabalay na. ay di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot ka no ngamen. Inton mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asino mat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyak mat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbaga aman ni Badong. Ta saan laaday di agbalbalog ti aramiden na. Ay bay amaray. No adda pangawisan na kanyak. Ibagak taw. Una, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apay di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, Kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay naglukon day ta apare ba daw?
Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta ter aramidin na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanan asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay katsiyempre kabalay ko mga raw. Awan ti aramatek, nukas pangarigan tada mapasamak ken kuana. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Paribadong ni Marituyang ititaltalon. Kat talaga, Med, iso ang masuron ni Marituyang kan ni Paribadong. Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. Kuna ni Marituyang amadanagan ka na, taawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Paribadong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Paribadong? Jak maawatan dagi nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal maysa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay lukon tumot ngamin ni Paribadong. Ay, nagbalin aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Baka inumak launay. Namagaan ti karabukob ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Hey, makain inumakon yung nay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinakdaw nga inuman. Anya? Ay nagalasan. Makainom ti tao nga mawandanom. Makainom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin aya ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya dito'y balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka laang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Mano nga aldaw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw, at da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso nga ingkabil ko ijay. Nay, inanay mo dagiti batok nito yung likod ti balay. Imbag takayat pa'y ti anay, dagiti nadulpot alupot mo. Ayawanay, rutay-rutay damot tay. Ay katanusam iso at ipagbadong. Ayun na yan. Kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kuana, adda sapul na. Ngam si kangay, day talamapan makipunpunsyon ter aramidam. Ayawanin na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay an-anayon nun. Ay nagalasan ti aramid mo abakbagitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas tati itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam ta inkarga na iti sako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. inkalay na. Awan ba't ti makitak aparikot dita paray? Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare? Dagiti anay anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di atuyan. Kastoy na paray. Naibos siguro ati anos di tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto tasika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamay ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ni Uncle mo.
Anya ka ditimbagan, antay. Gapo, itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kano, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmet mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot ti kasjay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas a para gurigor. Agurigor ka din ni Badong mo, Maray? Saan, Maray? Siyak ti agurigor. Ha, sika? Apay as sika pa'y ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong mo? Kasano nga ibaon ko kat awan mo't ijay balay, Maray. Kat napanan na nga ay. Amo pa yan, sumangpot to ay inton makalagay. Mabit laang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, ataka mo't dito'y birthday party, pare bataw. Naranaak ni bakit mo iti istor ni kagawad ko anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayay. Di ka kadiagawad. Kanya kay taramidag ijay balay. Awan tag birthday ijay balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayin iti rigat ka. Maaramid mo day tayo ti asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Daka may dito silay. Apay maditi mariirik na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kano iti agas mo. Apay di ka pa naimbagan na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturog ak. Mala, maturog ka nga raw. Maturog ak may dito'y sopa. Saan na nakatarang ka dayta? Umunag kalatan no asino ka man. Ay, Ape. Pari Badong, imbayak, tanadamag ko nga agurigor kanu ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Adda ijay silid maray. Nakaturog siguron. Alaam nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yegak iti kastoy. Ay, agyaman ang unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matante kagudwa ti bagay. Matitay tuyan na. Awagak man ti tuyang. Tuyang! Tuyang! Abay ayak kat malamlaminak. Matiti marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karnay. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga takay daytoy. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mau. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayo ka mangiremedyaw iti karuba. Tayo tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, detanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana agbalbaliw ako. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbihag. Ay na, tatabadong. Ti agasawa,
ag sinaranay itirigat ken ginawa. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.